abantu bari bamaze gusubira mu buzima busanzwe batangiye gukora no gusubira mu buzima bwabo bashobora gusabwa kongera kwikingirana mu ngo badasohoka. Ubu bwoko bushya bwa Omicron butandukaniye n'izaje bwa mbere, harimo Delta yaje ica ibiti n'amabuye. Ese Omicron ubwoko bushya bwa COVID-19 bwaciye kuba, ese guma mu rugo none irashoboka? Inkingo se zirabikoraho iki? Ese hari akamaro zaba zitumariye? Ese niki wamenya ku bwoko bushya bwa coronavirus yihinduranyije Omicron, izina rishya? N'izina ugiye kujya wumva muri no minsi ryamaze guhabwa ubwoko bushya bwa COVID-19 mu mazina ya siyanse bavuga Omicron cyangwa se BN59. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS ryatangaza impuruza yuko ubu bwoko ari bubi cyane kurusha andi moko yari yabanje. Abatuye isi basabwe kongera ingamba zo kwirinda ubwoko bushya bwa COVID-19 kubera ko urugamba rugiye gukara mu gihe n'umwanzi yahinduye indake. Abantu bari bamaze kwishimira gusubira mu mirimo yabo isanzwe, bagiye gusubizwa muri guma mu rugo n'akanya. Mu gihe abantu baratangiye gukora no gusubukura imirimo yabo, bashobora kongera gusabwa kwikingirana mu ngo badasohoka. Ubu bwoko bwaje bwa Omicron butandukaniye n'izaje mbere zirimo na Delta yaje ica ibiti n'amabuye. Ese Omicron ubu bwoko bushya bwa COVID buraza guhanganwa gute? Ese ni izihe ngamba zihari? Icyorezo gikomeje gushegesha igisi cyaje gitangira gutuma ubuzima bw'abantu batatuye umubumbe w'isi. Cyari gitangire mu mujyi wa Wuhan mu Bushinwa mu mwaka cyajemo wahise uba code cyangwa izina ry'icyo cyorezo COVID-19. Nta muntu watekerezaga yuko gishobora kwibasira isi yose ugereranyije n'ahantu cyatangiriye. Cyarihuse cyane ku buryo mu gihe kitarambiranye rwose abantu bahise batangira kubona yuko ubuzima butameze uko bwari bumeze. Ibintu byose birahinduka. Iminsi mikuru y'impera z'umwaka wa 2019 zinjijwe neza, abantu bizihiza neza, n'intangiriro z'ibihumbi 2020 nazo zatangiye neza. Gusa amakuru yavuga mu bice by'uburasirazuba bw'isi cyane cyane mu Bushinwa yavugaga yuko hari icyorezo kiri mu gace kamwe ka Wuhan kirimo kigoreka imbaga cyamaze abantu. Ubwo icyorezo cyatangiraga gukwirakwira ku isi, ubuzima bwarahindutse cyane. Umwaka wa 2020 urirenga, dutangira no 2021 nawo dore ahantu ugeze. Abahanga bari kugaragaza yuko izi mpera za 2021 zo zishobora kuba indoto mbi cyane ku bantu batuye umubumbe, biturutse ku bundi bwoko bushya bw'iki cyorezo bufite ubukana bukomeye kurusha ubundi bwari bwabanza bwa Delta. Kuva mu mpera za 2020 nibwo COVID-19 ya SARS-CoV-2 yagiye yihinduranya cyane mu byitwa mutation. Haboneka amoko cyangwa se variants nyinshi cyane yagiye aza kwibasira abantu, ariko ntibimenyekane neza ahantu yabaga yaraturutse. Yashyizwe mu byiciro, hari yabanje yitwa variants of interest VOIS, haza nanone na variants of concern VOCS, bitewe n'ubukana n'ubushobozi bwo gukwirakwira kwazo kandi vuba kandi kica cyane. Ubu bwoko bushya bwiswe amazina hakoreshejwe inyuguti zo mu rurimi rw'ikigereki. Ubwoko bwamenyekanye cyane ni ubwaturutse mu Bwongereza, bwabanje guhabwa izina rya Alpha. Hari n'ubwoko bukekwa ko bwaturutse muri Afurika y'Epfo, bwahawe izina rya Beta. Ubwoko bukekwa ko bwaturutse mu Buhinde, bwasaga naho bunakaze cyane, bwiswe Delta. Ubu ngubu rero hamaze kwaduka indi nkubiri y'ubwoko bushya buteje inkeke ya COVID-19. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS ryamaze kubwita Omicron. Mu mazina ya siyanse ni BWA 59. Ubu ngubu bushobora gutuma hamwe na hamwe ku isi basoza umwaka nabi rwose. Abandi nabo guma mu rugo nabiratutumba. Na hano mu Rwanda abantu batangiye kugira impungenge, amahanga yatangiye gufata ingamba hakiri kare. Aho ibihugu byatangiye kugaragara muri iyi coronavirus ya Omicron byamaze gukumirwa. Mu Rwanda, Minisiteri y'Ubuzima yamaze gutangaza ko abagenzi bose binjira mu Rwanda bavuye mu mahanga bagomba kwishyura mu kato igihe cy'amasaha 28 muri hoteli zabugenewe, kandi bakiyishyurira ikiguzi cyose basabwa. Mu gihe abari muri izo hoteli, iki gihe cyashingiye ku bwoko bushya bwa COVID-19 bwagaragaye muri Afurika y'Epfo. Amakuru akavuga ko bufite ubushobozi bwo kwihinduranya cyane. Ubwongereza na Singapore
byabimburiye ibindi bihugu byose mu gushyira Afurika y'Epfo n'ibindi bihugu byegeranye nayo ku rutonde rutukura mu ndege zituruka muri ibi bihugu cyangwa se abagenzi babivamo. Abagenzi ubu ngubu bavuye muri Afurika y'Epfo, abavuye Namibia, abavuye Zimbabwe, abavuye Botswana, abavuye Lesotho na Eswatini ntabwo bashobora kwinjira mu bihugu nk'Ubwongereza keretse ari Abongereza cyangwa se Abanya-Ireland, cyangwa se nanone bafite uruhushya rwo kuba cyangwa gutura mu Bwongereza. Ibihugu byo mu muryango w'ubumwe bw'i Burayi hamwe na hamwe nabyo byabaye bihagaritse ingendo zerekeza cyangwa ziva muri bimwe muri ibi bihugu birimo na Afurika y'Epfo. Ibihugu byagaragajwe na Afurika y'Epfo, Botswana, Namibia, Mozambique, ubwami bwa Eswatini hamwe na Lesotho. Igihugu cya Mozambique nacyo kiranugwanuka ko gishobora kuba cyaragezemo ubwandu bushya bwa Omicron. N'ibindi bihugu birimo nk'Ubufaransa, Ubutaliyani ndetse na Singapore. Botswana niho ubwoko bushya bwagaragaye ku nshuro ya mbere. Abageze mu Bwongereza mu minsi 10 ishize bavuye muri ibi bihugu bitandukanye nibo basabwe kongera kwipimisha COVID-19 mu bundi bushya ngo harebwe niba bataranduye ubwoko bushya bwa COVID-19 bwa Omicron. Bagomba kujya bapimwa. Abaturutse muri Botswana, Hong Kong, mu bihugu bya Iran na Brazil nabyo byatangaje yuko nta wemerewe kubyinjiramo uturutse muri ibi bihugu byo muri Afurika y'Amajyepfo. OMS isaba yuko ibihugu bidakwiye kwihutira gufatira ibihugu byo muri Amajyepfo, muri Afurika y'Amajyepfo ko uburyo biri gukorwamo bimeze nk'igihano, ahubwo bakabikora bashingiye ku bimenyetso bya siyanse. Inzobere muri siyanse mu Bwongereza zavuze yuko ubu bwoko bwiswe Omicron cyangwa se B1.1.59 ari ubwoko bubi cyane kurusha ubundi bwoko bwari bwabanje kugeza ubu, kandi ko ari ubwoba bw'uko ubwirinzi bw'umubiri budashobora gukora kuri ubu bwoko bwa COVID-19. Ese ibi bya Omicron, ubu bwoko bushya bwa COVID, hamaze kuboneka abantu bagera kuri 60 bamaze kwandura ubwoko bushya bo muri Afurika y'Epfo. Abo ngabo bari muri Afurika y'Epfo, abandi bari Hong Kong ndetse na Botswana. Ubu bwoko bwiswe Omicron bwagaragaye bwa mbere muri Afurika y'Epfo ku itariki 24 z'ukwezi kwa 11. Nibwo OMS yamenyeshejwe bwa mbere iby'ubu bwoko makuru yavuye muri Afurika y'Epfo. Ubu ngubu bwamaze no gutahuzwa muri Botswana, bwatahuwe kandi mu Bubiligi, butahurwa muri Hong Kong no muri Israel. OMS ivuga yuko ubu bwoko bufite amoko menshi, bwihinduranyemo cyane, ndetse ibimenyetso byabyo by'ibanze bica amarenga yuko biteje ibyago biri hejuru cyane byo kongera kwandura COVID-19. Ubu bwoko bufite ubushobozi bwinshi bwo kwihinduranya nk'inshuro 2 ku mubare twabonye mu bwoko bwa Delta, nabwo bwari bufite ubukana bwo hejuru cyane. Ibyo bivuze yuko bushobora kuba bukwirakwira vuba kurusha uko ibintu byari bimeze, kandi inkingo zihari ubu ngubu zikaba zidashobora gukora na gatoya kuri ubu bwoko bushya bwa variant ya Omicron. Umwe mu bahanga muri siyansi yavuze ko ibi ngibi ari ubwoko bubi cyane kandi bushobora gutera ubwoba kugera ubu, nibwo bwihinduranya cyane kurusha ubundi bwoko bwabayeho bwa COVID-19, butandukanye n'ubwoko bwari bwabonetse bwa mbere bugaragara iyo hano mu Bushinwa. Ibyo ngibyo bivuze yuko inkingo zose zakozwe zishinzwe kurwanya ubwoko bwa mbere bwa COVID-19 zidashobora gukora kuri ubu ngubu bwa Omicron. Virusi z'ubwo zihinduranya cyane zizwiho kongera coronavirus ubushobozi bwo kwandura vuba. Ikintu gishobora kuruhutsa imitima y'abantu nuko hari ubundi bwoko ku rupapuro byagaragaye yuko ari bubi cyane, ariko butigeze bufata intera iri hejuru nk'uko byagaragaye. Wenda birashoboka ubu bwoko bushobora kugaragara gutya, ariko ntibukwirakwire isi yose nk'uko ubwoko bwa mbere bwa COVID-19 byagenze. Ubu ngubu hari ibimenyetso by'ibanze ko ubu bwoko buri gukwirakwira cyane muri Afurika y'Epfo, ndetse bwamaze kugera muri buri ntara y'iki gihugu. Abahanga bavuga yuko iyi virusi ya COVID-19 imaze kwihinduranya inshuro 50 n'inshuro 30 ku gice cyayo bita spike protein, cyangwa se igice cy'inyuma nkingo zibasira cyane zikagisenya. Nicyo virusi ikoresha mu gufungura imiryango yayo bijya mu turemangingo tw'umubiri katuzahaza. Professor Vuguta yavuze ko ubu bwoko bushya bwa COVID bwaturutse muri Botswana bushobora gucika ubwirinzi bw'umubiri, kandi ko bufite ubushobozi bwo kwandura vuba. Naho Professor Narita Garson wa Imperial College London avuga yuko biteye inkeke ko ubu bwoko bushya
bugaragara ko bushobora kongera cyane umubare w'abantu bandura cyane muri Afurika y'Epfo. Gusa uyu mugabo avuga yuko bitarasobanuka neza niba ubu bwoko inkingo zihari zishobora kubukoraho, bityo ko hakiri kare cyane kwemeza akaga bwateza. Bitandukanye by'isi abantu bakomeje kwigaragambya bamagana izi ngamba zo kwirinda iki cyorezo. Abantu bagaragaza nk'abamaze kurambirwa gahunda za guma mu rugo no guhagarika akazi kabo, guhana intera no kubuzwa ibintu byinshi bari bafite uburenganzira kubera COVID gusa. Abantu kandi bamaze kumva ibi ngibi babona ibihugu byatangiye gufata ingamba zikomeye zo guhangana n'iyi variant cyangwa se ubwoko bushya bwa Omicron. Batangiye kugira ubwoba yuko ubwo ibihugu bitangiye kwitoratoza gutyo bifunga imipaka, bishyiraho amabwiriza adasanzwe yo guhagarika indege mu bihugu bimwe na bimwe. Wenda bashobora no kuba bagiye gushyiraho gahunda ya kugumisha abantu mu ngo, ibintu abantu badashaka kumva, badashaka no gukozwa. Muri Autriche hagiye gushira iminsi 10 y'imyigaragambyo bamagana gushyira mu kato abantu batarakingirwa. Abandi nabo barigaragambya bamagana ivangura rikorerwa batarikingiza, cyo kimwe n'abamagana icyangombwa gihabwa umuntu wikingije. Ni nako mu bice byo mu Burayi abantu bagiye bagaragara ku mihanda bigaragambye cyane n'ibyapa binini babimanitse bavuga yuko badashaka ko leta zabo zisubizwaho gahunda ya guma mu rugo, ndetse ko amabwiriza ya COVID-19 bangamiye cyane bikomeye buri muntu, uburenganzira bw'ikiremwa muntu ubu bwarahonyoye budasanzwe. Kuri abo ngabo bigaragambye rero ngo bashobora n'ubundi gusubira mu mihanda nyuma yo kumva yuko hari ibintu bimwe na bimwe leta yatangaza bibangamiye uburenganzira bwabo, birimo na gahunda ya guma mu rugo. Uko byagenda kose birashoboka ko ibihugu bishobora gusubira muri gahunda ya guma mu rugo bigashyiraho ingingo runaka zidashimishije umuturage uwo ari we wese, cyane cyane yuko uko hadutse ubwoko bushya bwa COVID-19 n'ibihugu bitangira kwadura uburyo bushya bwo kwirinda. Hano mu Rwanda ntabwo biramenyekana neza niba hari gahunda cyangwa se ingamba zishobora gufatwa zirimo gusubiza abantu mu rugo, ariko ubu ngubu nubwo minisiteri byose yabikora ishobora kuzatangira kumenyesha abantu mu minsi iri imbere. Ubwo bwose ari itangazo yashyize ahagaragara rigaragaza ko abantu bakwiye kwitwara mu bihe bijya vuba ngaha. Mu gihe Omicron yatangiye kuvugwa no kumenyekana yuko yakwirakwiriye muri Afurika yose. Omicron, ubwoko bushya bwa COVID-19 bwaciye igikuba. Ese gahunda ya guma mu rugo murayibona gute? Tugushimiye ko babanye natwe kuri channel yacu ya BWA TV. Komeza dukurikire, ubane natwe duhe ibitekerezo, ukande subscribe, like ndetse uduhe na comment. Imana ikomeze ibarinde ubu bwoko bushya bwa COVID-19 ya Omicron variant.